Karbi Prime ta birta longpen kado kavya phantame kardom na pazurik long kardom. Tangke pini Karbi Prime ta birta arjuik tha. Cheti ni pha inquiry arni kangsang por phai trok siapor dipu FBI restaurant along Karbia khai ka jasong alunjir. Dinge pictures producer a hin pen selang ponsi ing pupong. Jethan dame labangso o Karbia khai polunjir nong nam ka thangklong alun sepo Monkiri bia hin pensi tokpon. Labang sokang pupona jame kalong lunse po Monkiri be ceparjan pona bang phatum songja po litson rongphar songja po angtong indikator ceparjan bang po harmony be mukrang be ke et Elvinson be Rakesh killing penchenglo ceparjan pona tum chetongdo. Anparta tokbang lapen art and culture sai campaign longbir terang RDM Studio Official Producer Malong Timung Lunsepo Mandi Sorongphar KYS Swame Phu Khorsing Tiso Penchenglok Pinangan Khaya Songjapo Lapen Dinge Pictures along Klembang Phuatumta Chatong Tulsi Mason Pen Kangpua Jamek Pachunpon Anparta Kewang Jilangani Pusidami Puthot Khaya Lonzir Alam Kanarjan Bonda Pontubom Jiputa Dinge Pictures Ahemphu Elvinson Bepen Pangdak Tangte Lunse Po la principal jana bang phatom penalam the Arjupon Iksina Si Kevan Kangsul Pon kalau Kangsu Arjanta Selam Naji Babonda Naji Pula Saw Kimang Kamat Hapon Kembangin di Kacurun Tilu Solo Langsung Arjan Kaciparjana long politics taho bania dhorong opini alida opini asoman porpe pinpen la kachisong aning ke han minong la pusona amuni tumhan pangrumpen juta aning ha ba hello rilo pachira kom nei no la son ari so tumhan pangrumpen la bangso arjan thablu amat puthok ansose bethia dangong la bangso tumon ka pajami kachisong nori lompat kachehon juta jo para pachehon ke ka pachehon la bangso tumon arjan ki ka pangda onji ku along dak dola bangke dili kadu be pada ngali suroi belu imam angdeng tu tulang la bangke la bangso lum juni la keto bangke dili nikah ini lengai kai la hai release लोग पामे मेरे ला देंगे हो पिने दोनों कल है से जहाँ जाए चिथान दाक सके में आलिफ का दूरी होता दोनों बाको पिने आलूम चौक चिल्ला ना बुन aku pritupun baako cepat yang itu ko pasal nak ko ben dilo amat se alun na kimana bangke la bangke jasemer la bangso apil the kum along idung ati the idu an haru rikang runoi theng pi theng prang che ka thek pen cheng lok ta kuma kolo bangso akhe bangsi ka prang ko kachichu kachithi sai di laso akimang masi nili la bangso lun bonda la bangsi nili da sialam thiasa o hir jini hir bonchong dolo la bangso pir the ki kichu kachithi di lase apon ke ta na khai ke abi kahuleng jadi kusi nili la ta polo jom sinali chithi tu theng te bra nali manda ave nali kabipe ji hiyang ya dimanda ave lapsong apir the apun basi jontu tumta chichu kachithi lo ingro miso misit penceng lo langsung lah bangsi muni tu tumta kichu kachithi naka tumta chithi bang miju tumta chithi kuki kaprek tumta inglo masuk det le kaching hore nahi palon ta apar kaprek do masalah tumta ipa nanti apa itu manta cirai ko nahi kachithi lal hai lasa muta ko kai dada lunar lu te lada se athik na athik dokon po dili kachari la ke theku gue kali ta ining kacepat tang pen inthin kacepat ke to kabonda samsi bori sehan itu ni nam baru Oke, yang lihat. Itu mana bu? Jadi tahu. Ini saya ini masuk
Ada saya ya. Jauh sih ini. Ya pakai dulu yuk. Saya sama pipi dia tu, pipi dia tu. Lại không là lý do tôi đang làm lại bắt đầu. Amai tu, nanti tu kita tinggal. Kemudian langsung taruh di bawah cengkok. Di tengah cengkok apa si lilihin dan langsung baru dalam kerja itu muncul hai क्या बेलो वो किसी तरह जैसे मैं भी langsung nun ke bawah ini biasa orang curu kecil lah alun nak kejumisan lah ini mengapa masih tu nak kejumisan dan unsur foto mana curu kalau nak set up jumisan dan di konsumsi di kantor untuk malah voting si alun tanah lang tu alun si di yang kita tahu dan lama jalan ngecek lang tu bagian di tiga lah deh cek lang dan fungsi orang tu tak kiminan pun buat kita ni kita cek lang tu kita pakai dia tu orang yang lulu pusing cek lang tu asal dapat kalau tadi long dia lang dan nak opet ke alun lang dia juga milu kalau tadi itu proses itu non pusing kecil mana tomal asal lang isket opet ke nasi alun ala arjan dengan partai alun lang isi kan juga pasti nengon pasti ni dia lalu nasi non tidur sih yang ini di puji bang lah lo dah langsung kan kuah main lo nanti tonggung dah tu lebih orang juru pajak lo dengan pakai pun lo dan ini dengan langke dengan picture satu pan gitu lebih pajak lo langsung alun langsung alun kan langsung saya pajak tangan langsung channel langsung saya pajak tangan langsung saya subscriber ke tempatnya nasi ini karena itu lebih pajak sih bintang kita yang tonggung kalau pictures bidung masih di mana kira berarti kilo, tapi kilo am sosial langsung channel bagi nali cuma bidung bagi macam mana, tapi am sosial kilo di mana mana bidung mana mana, tapi nampak orang nanti langsung alamat dan kan pulang, dasarnya kata tong, departemen kan pulang itu mana sama lah, dasarnya dari itu belum dapat, klaim dapat, biasa pun halal ipan kira berarti kilo, dasarnya layanan buatan apran kaca song armung apa di bawah itu apa yang SDC movement nolak sokan nolak kalau sudah sementan kaca song kan nampak dah lun dan sekarang tu dia malah sebut kaca song lam dan mate lun dan si armung acing armung dan si kaca song anti dan apomon capit kasi nolak tak cakap lah pinaro sih mana mai gitu itu lam kaprek dah council itu men lam kaca boy lam boy kaca bila men prek jam lam kaca nak hal lagi itu lam dan boy tapi nolak kan sama ai kan tu dong pakai itu dong lah kaca song lun jadi penanta kan hal dan pakai along saja sih nolak kefir pola lagi dong pasti kaca song long lam kita apa kan oh itu ke lam pente lun men kau itu itu tu lam men ke thane kela mana lun men hotel hani itu job kok antusias di pung nak kau nang kok di pasti bisa kau kecil aja waktu itu Afran aku itu mengelun kasalam tu dobik lo pasti non aku bikin itu maka kacesong langsung alun dan aku bikin itu isi anjun dan pincongan seram ini jiwa itu boleh lo seram dan cuma alun dan ikan ni seselo alam ini cokol pun di proyek di cokol pun dalam di proyek alam ini kalau pulau dah lah orang pulau tak cokol nang pulau alam ini tak cokol pulau ni bilang pulau lilang pulau berdaya model Hodai kono ada bangka selam lo kecil isi mixing pakai lo hodai dah upor upor dah hal ada bangka alam kono alam ini cok upor dah apa ni cok celang beli lo alam tak fit dah pada pas selam tu malah pula bensin non ikan ni sosial bensin non langsung pun pakai beklang lo langsung kanon jernih jernih hondolan kasih halas akhir man kecil ni akhir kolam apa dah pas orang kanon dah video selam hal mana klaim na dengan picture setun apa itu nih dengan sabar saya itu hal mana kor bisa hal mana klaim na lapan kabre dah bodoh na kasi aku sih kaca soal pun nang kapal japon sih hal dan non kopi nang Karbi non atau mon ke japon na solun dengan tangan itu tak bacor tay belo longlin bilang naik di kosong sih bang ciri kison nang kira yang kosong sih dina kalau nang cima kasi jasmen bangke
Panggilan program nanti di bawah nama memang tidak berasal dari mana, tapi aku sih kaca songar mana lun lama kan rumah jika mana boleh itu pangkat konek konek, masih luar punya curi itu, beragam teman. Kemudian kami jemput konek itu kok, mungkin nanti kami handal, jadi program itu kita coba kita mau, orang itu mau kita bisa mengajarkan apa, kalau sebulan jadi coba kita, tapi bisa mengajarkan si normal ini itu kan kantor dekat ya kan apa orang itu kantor ada betul fokusi si normal ya program orang ini kita dibangun sih dari seorang teknologi kantor jadi fokus ini dari ini ada si dari tane ini dalam seorang program ini dalam seorang video kan ini siaran dari tane apa orang video buat dari tane coba pikir si apa itu tane jadinya sangat rendah sama sih kualitas akan bukti nabi akhirnya सब किना सुना काम akan bukti सभी बोले और तभी नील गंदा किना साथ को ये bukti समय को पे अपोरण से को तभी जो बात भी लो और बते नीलिको के इस समय अन कपड़े के को पे जो के गान दिन तभी जो बात भी लो दो वाला ने सारा इन समय के ना करने जिसको हम समय में दो लो तो कोई सारा आराम में समय जिसको के तभी जो बात भी लो हम इकन तभी और आराम बिना किसी साथ को संचालन करने में हम लोग itu kalau kami akan coba pikir alam kami dengan sisa or kohek ekspansi balas kami jumlah sama dari kecepatan mungkin akan berasal dengan pasti ini tu dalam soal karena kota sisa eksternal kota dan juga dalam soal kami ziarah dari kami ini hanya satu aporten juga dah kami kita akan berpasti dalam solo apa nanti kan kedua kami dia pun kan tapi no langsung video lo kami kemana ani hang kapek dulu kan waktu kami langsung video lo ani hang nanti kan video tabling ko kita kami dulu bolo video kulit hang ke sini mah ini sebenarnya konsep apa yang kami lakukan lah ani hang nanti kita video tabling ini kita asal sih kekal kami lawan ini itu mungkin kira tapi nah terus kamu bukan dengan nasi kasih saya tahu kalau video kulit sini lo dan kita lawan sekali High Command pen kapin khat ponateng North East sangkang ke doan Industrial long kopikoson kadure la pen puthot kangthur pon thujia phanpura bukaojan CCI longta nangka humri Lasong sialang lipen ke jai tekanga tengke Central Industries doan North East salong Nagaland Assam Karbi long bukaojan CCI an parta Arunachal Pradesh malomta humri namjipusi mayalong thanteka Aduntu Union Minister HD Kumaraswamy Arading pen puthot 1 MWP Grid Connected Solar Project PV plan along a sompo. Lepen narikol arong so tame epo. Bangso phi Karbi Anglong Autonomous Council mate Tim Karbi Anglong Honorable CEM Dr. Tulira Munghang Arading pen memorandum alo pazirdo. Mayalong District Commissioner Srimati Nirola Phangchupi, ADC Debahuti Bora, Bukajan Subdivision, CEM Dr. Tuliram Ronghang, Deputy Speaker Dr. Numal Momin, and Parata Manpeng Kidoket Hekidingatum, Chetongdo. Bukajan Pen Bisnu Lecture Report, Cat News. All ground reality reports. Because already we had several meetings, review meetings in Delhi. Honorable Prime Minister Narendra Modi ji in 2015 he continued the footstep taken by Devegowda ji when he was Prime Minister. Then after Vajpayee ji, Devegowda ji went first come to Northeastern state when he was Prime Minister.
6 days he stayed here. At that time, several decision was taken by the then Prime Minister Devagowda. That time. Then what happened actually, Vajpayee continued the decision taken by a visit of Devagowda at that time. At that time, what they have taken the decision, every month from central government, 3 secretaries level officers, they must visit the northeastern region and look after the development of the northeastern region. What are all the lacunas are there? For that, the remedy, what is the remedy? All those things to get the information, central government decided in 1996 to send central government's secretary level officers. That continued. Then after Narendra Modi ji came to power, he deputed the central ministers to visit every month one minister to the northeastern region and mix with the common man, mix with several organizations, collect all information, even with addressing the officers meeting, what are all the issues are there, collecting those issues, we have to convey to the Prime Minister's office. This is the culture continuing from last 10-15 years. On that basis only, first I fixed the time in July month. But what happened actually, because of rain, I deferred my program. Today, yesterday, I am traveling northeastern region. Yesterday I visited Nagaland. There I met our Dinapur, actually our Chief Minister also I met him. Yesterday we discussed several issues. He also advised me about the development which he has given the representative to the central government. All those things he shared his opinion with me yesterday's meeting. Today I visited this our CCI plant and take all information. Then here the local authority which was formulated in 1974, that committee executives also they came and met with me and they have given one representation about 3 subjects. Then particularly our Deputy Speaker from early morning, he is joining with me. He is giving all information to get the problem issues. He is actually feeding feedback, giving the feedback from morning. He shared several issues. Even Kendriya Vidyalaya issue also, our Honorable Deputy Speaker discussed with me. Even I visited the local hospital. There also a request is there for one ambulance with ventilator adoption. All those things they have given the representation. I am getting all information. Tomorrow also I am visiting Arunachal Pradesh. Then day of tomorrow Guwahati I am visiting. After getting all information, whatever the issues which has the feedback taken by this local officers and ministers, MLAs, I will convey the message to the central government, not only the central government, but ministers, concerned ministers. I will try to get some relief for the development of this area. After the visit of CCI, have you seen is the condition of CCI is really good? Condition is bad, brother, I know. That's why actually, because this unit was established in 1971. Our former President of India, then Fakhruddin Ali Ahmad was the foundation. 1974 it has started. But from 1974, we have not modified the unit. No upgradation. All those things I have seen today. In 2010, CCI gave a tender to some PROMEC, the name called PROMEC. And they started the project, but in a midway. That must be like expandation to 600 metric ton to 1200 metric ton. But the work was stopped midway. Why is that? No, that is actually I am not concerned about 2010 issue. We are actually I am taking the charge of heavy industries. This CCA also comes under my department.
we had several meetings in Delhi. How to expand it, modify the unit, all those things we are already working out. The fresh unit will require. If infusing huge money, for that how to organize the money, then how to re-establishment of the modified unit here. All those things we are working out. These are preliminary stage. Give me another mostly 3-4 months time, you will get good news. Several huge natural resources are there. We are not properly utilizing. I also know that. We properly bring all kind of infrastructure with the cooperation of the local organizations, common man. We can develop in a big way. There is a good possibilities in northeastern region to develop, even the country's growth also, by properly utilizing this area. We are not properly utilizing. I also know that. We properly bring all kind of infrastructure with the cooperation of the local organizations, common man. We can develop in a big way. There is a good possibilities in northeastern region to develop, even the country's growth also, by properly utilizing this area's natural minerals and halwa that several infrastructure is going to implement here. Then a game changer will be there. For that we are working on. Appointment time, they will conduct an interview, I think. Performance wise also, they will take the decision. For that actually, we have to give local people some skilled education. If we conduct the skilled education with proper technicians, then they will get the job. For that actually, skilled education is must actually required. For that we will work it out. That's why I'm telling you that former HOD or former design has there is so many skilled candidates in Bokazam or entire Karbi, but they hired from other states, other parts of the India. No, in my tenure, I promise you, whatever maximum local people, we have to help them to get an employment. For that we will give top in my tenure.